coba sini. Pink color, where? Oh, pink juga itu. Where are you? Here I am. How do you do? Pink. Orange. Apa? Red mana red? Red mana red? Sekarang red dulu, red. Tata mana? Nih, red. Kasih tahu. Udah biarin. Yuk. Coba kasih tahu mana red? Red color, where are you? Here I am. How do you do? Red. Oh iya, jadi red. Ditembakkan ya. Sekarang apa ya? Oh iya, pink mana? Pink udah. Blue mana blue? Blue, bukan. Ini blue. Nih. Coba Bibi mana blue? Blue color, where are you? Here I am. How do you do? Blue. Terus yellow tuh yellow banyak banget. Aduh. Yellow mana Tata? Iya, jatuh. Ya ampun. Duduk. Iya. Nih. Awas tangannya, awas. Pipis. Udah duduk sana. Pakai pipis kan kamu? Ya udah. Waduh, merubah cerita. Aduh. Kok ngapain pada tiduran itu? Woi. Kok pada tiduran sih? Udah ya, capek ya. Dadah dulu teman-teman. Yo, terima kasih ya. Sudah mengenal warna main aja Bibi. Terima kasih. Jangan lupa apa deh? Sholat dan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.